On the 28th of February 2024, a group of taxi drivers met with the Superintendent of Police Traffic Branch to discuss the ban on local taxis stopping to let passengers off along the roadside when necessary. The president of the Taxi Drivers Association, EWAR, expressed concerns about the strict rules enforced by the Police Traffic Department, which have negatively affected both drivers who face penalties like being photographed or having their vehicles clamped and passengers who need to disembark at certain points along the road. WAR mentioned that the SP Traffic has promised to hold discussions with officers in charge at various police stations regarding the identification of no stopping zones along the roads. Ni kumki nonya taksi na po jongka East Council Local Taxi Welfare Organization ki bayas no tilang bat kandika association mo naka unit jongi naka unit mod pran karikana lumding jeri jalupara bat ketika lat kliau misuan ban ya kendu ya SP Traffic ule akran sai bat nga mantan uang ba nga ko ban ya kendu namar kini no stopping soon teng driver jungi kinjang pli tang 10 minit pan hapas dia pomot pranro kisah klam kisah sundur tingi ya keren sepangkata di hangki hapo kari kenapan ro labu diki nar labu diki jingker tang man hapas jar kini turis pli biya kamai sabhoi se long tang ban yang 10 minit ai te kumang teh halat clear baro sikapto ngiyeng ban ya adjust ya timing ban ya kamai re menta gilabu da kando parking mo te ya katuru Bumyo alat siu mentala dengan clean out traffic ilum injury omba ka good order. Temetang ya ka jingsai ko pan jingsai le ya keduk marhmat ya USP traffic. USP traffic la batai saya nga ula ong kita ki jing unsap penbej mau usia keduk mau bani la sai ni bat ki traffic na ilum injury unsap pen sabatai nga keren nama boleh tentang taksi driver jing kuan mau yang kuan mau lai pelitang Supan hapas sejarah pemor peran kin kelam no kin sundur dapat apa kin fine kata kami hau kam dai ke basuk yang driver taksi biya kamai khau khun mesti miet bunia siu ya kata kesan spa sejarah kam dai ke basuk namar ngingi dai ki beri kamai ya kahok menski mensai om kum kita kali ki kamai kit marbelak simit ya kita kim la ban le ai kita ki pulit ya kan ka basai ni ka bayangi biya kamai hok kin lute nangi te ya kata tengah ngai ngam sawi ham namar balai ba pindah ke jingkudor kamar kamata mentah kani hari khasi bai jongi mo kando ka jingkudor ngape kani ka session ke balale jong ka assembly session om don tang we MLA ne we minister uban kran namta ka jingkudor jong kamar kamata re ubayo nong dei mono ngamla bantip namar ka kentin ka sayong ba the corruption of the powerful is paid by the poor bat kawero ngako ong ya fiki press ba pimut ba kam Kiberiu jo kami khalaya kiduk namar ba kami khalaya kade gejela ka baduk em kiberiu jo kami khalaya kiduk dai namar ba sensar khadar kalong ka baduk tang kata we bar ka weru ngako pe ki private belai ki ba kamai komisi kalain sora jongi ngade na kalain sora kalain isamati molong sathi hatu kata ka association jo ka sora taksi driver association kamla seben ko bare ka isamati ai isamati do khas daw ya kamai lokal daw private ngalaya krau SP metang private jengi belai kali private belai ba kamai sigi thanyo kendong jengi to USP ulong bangan sai lut sigi thanat baru khaj iki jing tho o de ban bat lut iki ni private de ban bat gini ba kamai hapo isamati kamai de khar wan ukhar bangla ta staya ataya lalong tradisional ko isamati ban kamai lokal balai kata assistant sora kamla batel lakam nama ka assistant sora kala batel lakam hadu sela hadu majai hadu isamati ngakerpat ikinong kitam juga assistant sora kade menteri kam yang ni